Dobro, evo ovako sada kad smo odlučili, Lenka moja i ja, da kupimo ovdje stan gore iznad tržnice, znaš, to je toliko dobro ona pogodila, jer sve je tu blizu. Ama to je na 100 metara, imaš sve, čak i kako se zove, Peperos. I odmah mi pogodiš moj noćni boravak. Ali ovo je jedan od mojih dnevnih boravaka koji sam otkrio, ta jedna lijepa tišina, jedna božanstvena uglađenost ovog gospodina Željka i ovih momaka koji s njim tu rade. To je zaista jedno od mjesta koja me relaksira. Tako da sam ja rekao, Željko, zašto, ajde ja sada da te se odužim što ti meni pružiš ove neke zgodne časove, da ja napravim tebi čitanje moje poezije. Ja to ne činim često, jer nekako i misli da nisam pjesnik. I iako sam objavio 4 knjige pjesama, ali recimo kad bih govorio o svojoj poeziji, treba da kažem ovako, ja sam pisao pjesme kao i svi vi, i kao što vi vratno pišete. Onda sam srećom preko 100 pjesama zapalio jedne noći u Kaju, 5 sam bacio zbog nje, naravno. Bila je to loša poezija, stvarno. Ali poezija koja gradi čovjek, je tako. Zatim sam pisao, sjećam da dugo nisam ništa pisao, onda sam igrao nogomet i prije što sam bio dobar u tome. Onda sam, kako da kažem, počeo ponovo pisati pjesme od mladosti prve. Počeo sam ponovo pisati pjesme kad sam se počeo intenzivno baviti glumom. A intenzivno sam se počeo baviti glumom ne na akademiji. To sam utaljavao onako, zapravo. Jer sam za vrijeme akademije snimao filmove. I kao mlad čovjek, vi znate, kad se čudite koliko mojih filmova ima, ja sam sa 18 godina počeo snimati glavne uloge. Zato ih ima toliko mnogo na televiziji, ispričavam se zbog toga. Ali, kako da kažem, i onda počeo sam se baviti intenzivno teatrom tek poslije akademije. Negdje, početkom 70. godina. I sjećam se da sam bio jako nervozan. Zapravo sam bio neprijatan mlad glumac. Jer sam bio u teatrima profesionalnim koji nisu bili dobri. A ja sam osjećao da teatr mora biti dobar, da mora biti savršen. Jer da moja energija je bila toliko zapravo ponekad preagresivna, tako da se danas stidim toga. Jer sam često puta vređao moje prijatelje starije, ne vređao, nisam ja nikad bio bezobrazan, da se razumijemo, ali vređao sam ih svojom agresivnošću, jer ja sam od jutra trenirao, ja sam sve dao za to, mislio sam da čovjek mora biti 100% ready za tu misiju pravog glumca. Vježbao, trenirao, atletiku, gimnastiku, čuda. A moji prijatelji su mnogi bili umorni od tog jednog nesavršenog teatra. Jer ti naši teatri su svi nesavršeni, pa su i sad nesavršeni. Svi teatri u ovom području i šire u svijetu, ovi oficijalni, državni, su nesavršeni. Jer su sastavljeni od raznih energija. I tu imaš ljude koji su razočarani s pravom. Jer niko nije organizirao u mladosti pravu energiju i da oni mogu napraviti, zastupati svoju umjetnost. Tako onda sam ja, recimo, dok sam radio, tako onda dok sam stvarao svoje uloge, čak sam i pisao pjesme. o ulogama, o teatru, toliko sam bio potpuno ko vol neki mladi bik, ovako koncentriran na tu kazališnu umjetnost. I onda mi je Igor Mandić rekao, s kojim se sad družio, tad smo se još družili, kaže, pa što ti to ne objaviš, kaže, ajde, objavi to. I onda mi je on na neki način
prvi pomogao da ja objavim, tu čak mi je napisao predgovor za tu moju prvu knjigu pjesama koju sam štampao u Subotičkim novinama, tako se zvalo jedno izdavačko poduzeće u Subotici. I to su bile pjesme, 80% njih je bilo zapravo vezanih uz teatar. I onda sam napisao još jednu drugu knjigu pjesama poslije, koja se zove Crno-crveno. I onda sam napisao zapravo jednu knjigu pjesama iza koje ja stojim, a koja se mene ticala duboko i mislim da ima nekoliko vrijednih pjesama tamo, a to je zbirka koja se zove Prijatelj kaže više ne poznaje, u Feral Tribune sam je objavio, u toj njihovoj ediciji, i iz nje ću najviše čitati svojih pjesama večeras. Tako da ću početi večeras ovako, najprije ću početi sa pjesmom koja se zove, nisam se pripremio, sad ću morati da bežim ovako 64. stranica. Evo ovako. Hamlet mašina se zove pjesma. To je umjesto moje autobiografije. Moja majka je prala veš na ruke. Kad se oženim, kupit ću svojoj ženi mašinu za veš. Govorio sam pred ocem samo da ga nerviram. Oženio sam se za 23. Prerano si ja. Govorio samo da me nerviram. Svada bješa ko svadba i što da se priča. I moja balerina u bijelom svu noć je plesala i nije ni primijetila kako je zvijezda jedna pala i kako je moj ujak pijano urladuju to iz pištolja skinuo. Kažem, nije ni primijetila. Toliko smo jedan drugo voljeli. Neki brkati rođaci bacali su novac u moj crni šešir, u njemu sam kasnije govorio Ines i druge ljubavne. Kad smo se vratili u Zagreb, uredno je brojala moja žena balerina novac iz crnog šešira. Željela je da je vodim u Pariz ili Rim ili negdje dovoljno daleko. A ja sam baš snimao štivinu dramu Prikupljanje hrabrosti. I osadah joj dužim to svadbeno putovanje. Ali kupih joj novu mašinu za veš. Iskra ili Olimpija. Tako se nekako zvala. I uredno i vrijedno prala. Zatim se već kod mojih prvih sitnih nevjerstava počela kvariti. I sjećam se da je moja žena balerina ponekad duboko u noći šakom po njoj udarala, ne bi li je pokrenuo. 1974. godine mi je naglo u karijeri krenulo. Igrao sam Hamleta na Lovrencu i snimio nekoliko filmova. Sjećam se, padao je snijeg i bila je zima, kad smo skupili taj sitni keš i kupili novu mašinu za veš. Zvali smo je Hamlet mašina. I nikakve veze nije imala s dramom Heiner Millera. Znali smo govoriti, nema smeta kod Hamleta. Ili, pogledaj bre, Hamlet pere sve. A zaista je pravo i sušio. Sve u svemu suviše, kompliciran bio, te se stroj za sušenje pokvario i u njemu smo držali dječje igračke. Zatim smo se u novi stan selili, između ostalih stvari novu mašinu za veš kupili. Posebno stroj za pranje, posebno stroj za sušenje. Nismo je ni ime dali. Toliko smo već bili jedno prema drugom otupili. Ubrzo su se rastali, uz mnogo vike i ni za što. Moja, tad već bivša žena, bila je likvidator zajedničkih dobara. Između ostalih stvari njoj je pripao stroj za pranje, a meni dvoje djece i stroj za sušenje. U našem novom stanu nije bilo gotovo ničega osim Lucijinih slika i Danilove gitare. Između ostalih stvari skupljenih na brzinu, kupili smo novu veš mašinu. To je samo stroj za pranje. U stroj za sušenje držali smo moje pjesme, Ulici nepranja. Zatim sam snimao neke filmove i kažu da sam dosta pio. Kad sam se treznio, želio sam otići u Pariz ili negdje dovoljno daleko.
otišao sam u Beograd, gdje me već danima čekala ona. Između ostalih stvari koje je trebalo promijeniti u njenom studentskom potkrovlju, njegujući tišinu, trebalo je promijeniti staru vešmašinu, koja je imala naviku da noću hoda po našem malom stanu. Toliko je na ime bila vesela da je moja nova Dragana traktorom nazivala. Zatim smo se ja i moja oženili i između ostalih stvari novu mašinu završili. Nismo je uspjeli ni raspakovati. Počeo rat. Zatim smo se selili od grada do grada, tražići novi dom. I evo nas napokon u Ljubljani. Iznajmili smo mali stan. Dobro nam je. Sad smo troje. Ona, ja i Nina. I još njeni stari. Između ostalih stvari koje je trebalo nabaviti. Kupili smo uz dobar kreditni pogoj po polnom, a nov pralni stroj. Ime mu još nismo dali. Idemo, ovo se zove Moja slovenska. Piše mi majka iz Beograda, brine se kako mi je. Oni su kažu u redu, pitaju kako sam ja u mome žive nemiru. Obratim sva lica u svemiru, polako učim slovenski, polako učim slovenski. Pišu mi djeca iz Zagreba, brinu se kako im je. Oni su, kažu, u redu, pitaju kako sam ja u mome žive nemiru. Obratim sva lica u svemiru, polako učim slovenski, polako učim slovenski. Naj, naj, na, 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 naj, naj, na, naj, naj, na, na, naj, naj. Ponekad popijem piće s predsjednikom Republike, pita me kako mi je. Ma ne meni, kaže Milane, sve u redu. Igram svoju predstavu, jer u mome žive nemiru. Pobratim sva lica u svemiru, polako učim slovenski, polako učim slovenski. Stanujem u Ljubljani, ekskluzivni kraj, industrijska zona, fuži me, sretnem neke zemljake, pita mi kako je. Ne brini majstore, gura se, djeca idu u škole, polako učim slovenski, polako učim slovenski. Jer u mome žive nemiru, pobratim sva lica u svemiru. Polako učim slovenski, počasi učim se slovensko. Kaj ti je, deklica, zakaj si žalostna? Kaj nije ničega, srce me boli.
Evo sad moj slovenski ciklus iz mog slovenskog ciklusa, 3. pjesmu. Jer tamo sam otišla skijanje, 92. Zove se Hotel Union. O, lijepo navio. Sasvim je dobro u Ljubljani. Odgovara mi ovaj budlerovski grad, prepun potencijalnih samoubojica. I ja nisam više samo južnjak. I mene je dohvatila zebnja. Otvaram prozor hotelske sobe na 8. spratu Uniona, da udahnem zraka i da provjetrim poluraspakovane kofere. Nasmijem se jutru Slovenije, mojim trulim zadahom izbjeglištva. I poželim da vi znate što se sad dogodilo. Jedan leteći mrav je sletio na ovu moju pjesmu. Evo tako izgledamo. Ostanite. Nasmijem se jutro Slovenije mojim trulim zadahom izbjeglištva i poželim da ovo hladno alpsko sunce traje vječno. Moja žena spava na breklih sisa. Vidim kako je mlijeko navlažilo ružičastu spavačicu. Sad sam navio na 7 i uskoro će zvoniti. Ona će tada priviti na grudi našu mrvicu i uredno nahraniti. Mrvica je naša kćer i ima 9 dana. Jučer je doputala avionom iz Skoplja i osjeća se uglavnom dobro. Doktorica kaže nek ne brinemo što je pupa krvari. To je valjda od zračnog pritiska i uopće od putovanja. Sasvim je dobro u Ljubljani. Hotel Union je udoban, a osoblje strpljivo. Kažu da sam ovdje nekada snimao film. Ovo je pjesma koja se zove Neću protiv druga svog. Ja sam je napisao 1991. godine i izveo u parku Pionir ispred Skupštine u Beogradu. To je bio jedan mali protestni miting. Bilo je nešto ljudi koji su došli da protestiramo protiv bombardiranja Dubrovnika. Pjesma nikad nije mogla biti objavljena u Beogradu ni na jednoj stanici, radio stanici, ali je u Bosni i Hercegovini, gdje sam vrlo često odlazio u Sarajevo u to vrijeme, svojih prijatelja, postalo najveći hit tih godina. Svaka TV vijesti, dnevnik, završavao je s ovom pjesmom. Evo već drugi poziv ide u rat, neki novi mladići i tu brane zemlje i narod od naroda svoj, brane more
Inače tu pjesmu uopće ne pjevam na mojim koncertima. Odnosno ne pjevam je kad je rat uzeo maha. Jer mi je potpuno demantiralo sve to. Tako da me je zapravo poslije toga bilo stid pjevati tu pjesmu. Evo, večera sam ovo pjevao zato što ona pripada nekoj analizi moje presjeke kroz moje poetske neke riječi. Ova se zove i zvala se ta zbirka Prijatelj ga kaže više ne poznaje. A ide ovako kad je. A jurili smo ženske nekad zajedno, bijeli kao Ane Oblaktine, jebem nedjeljom sve do popne, spavali u istom gradu, rođeni. Samo ispožite to. Čim počnemo ovu pjesmu govoriti, pada nešto. Dakle, jurili smo ženske nekad zajedno, Oblaktine, jebem u istom gradu, rođeni. U istu školu išli, zna Baraba sve o meni, ja o njemu, zna šta me boli, gdje sam naročito osjetljiv, na kiti sam mu pokazao veliku bradavicu. Kažem, samo on to od muških zna, a sad me, jeli, kao ne pozna. Bitan ga jedna obična pizda mu materina. Prije 10 godina na ramenu mi kod dijete plakao kad ga žena ostavila. Što ga ne pusti onda da se čovjek ubije. Nikad barem ne bi saznao kako je Kučka bio moj prijatelj za kog sam nekad mislio, malo je i život za njega da se da. A sad me, jeli, kao ne pozna. Ma brigam za politiku, ovaj rat je obična svinjarija. Ali on i ja bili smo najbolja druga dva. Znam da je bio zarobljen. Kažu da su mu i usta pišali. U redu, svi smo znali što čine tamo oni vandali, pa su gdje na svijetu ima govali. Ali on i ja, majko, bili smo najbolja druga dva. A sad me, kao me pozna. Kad me majka umrla, ej čovječe, ko da je moja presvisla. Bili smo do besvijesti 3 noći i 3 dana. Znao je lupež, na pamet je sebi. Sina mi jednog krstio. Iako je druge vjere bio. Ma ko je o tome onda mislio? Svi smo bili dio raje. A sad me, jeli, kao ne poznaje. Govori tako, znaš. Pa onda jednom zašuti. Gleda kroz prozor. I dugo šuti. Zatim uzdahne duboko. Prođe rukom kroz kosu. Čini se da bi rekao nešto. Nešto i o sebi. Odmahne samo rukom. Upali novu cigaretu. I otpuhne u kolutu dima. Dosadne. Kao ne pozna. Ova pjesma se zove Moja Božićna. Napisao sam u Londonu, 97. godine ili 6. ne znam. Ona je upućena mom kraju, to je Lik. Ali ona nije, kako je kažem, ona je s moje strane tu, ali ona je zapravo posvećena svim onim krajevima gdje su neki ljudi otišli zbog tog glupog rata. U svih krajeva. Tako da nemojte je shvatiti kao usko patriotsko. Večeras svaka kuća ko prava zvijezda svja gleda malih stvari i nježnost dodira. A negdje u starom kraju gdje sam rođen ja, na našom starom kuću tek zvijezda dolaze svja.
napisano je za Božić, za Badnje. Večeras tvoje oči gore ko sunca dva, rane ruke tvoje, nježnost tvog dodira, a ne u starom kraju gdje sam rođen ja, samo je grke teše i dva moja doraca, a negdje u starom kraju gdje sam rođen ja, samo je grke teše i dva moja doraca. Da, večeras je Badnje večer i London raspuže sjaj, svjetlo se gase i pali, al u meni pustinja, kad negdje u starom kraju Betlehem tužno sja, samo zrikavci gore u šumu gorova, jer negdje u starom kraju Betlehem tužno sja, samo zrikavci gore u šumu gorova. Večeras, draga moja, sanci su u svemiru, grline jačanika, otmi me mom nemiru, jer ne, tamo daleko, gdje sam rođen ja, ništa ostalo nije, al tamo sam ostao ja, jer ne, u starom kraju gdje sam rođen ja, ništa ostao nije, al tamo sam ostao ja, tamo sam ostao ja, tamo sam ostao. Pjesma se zove Branko. Došao je dan Beograd 91. Tamo se živio to vreme. Došao je dan, a mišlje smo nikad neće doći. I prošlost je zakucala na vrata našeg sna. Ovdje se više ni ptice ne usude visoko leteti, glava u pesak zakopanih čeka. A govorio je kao da zvezde padaju i prstom upirao u plavetnu večnost. Planine su drhtale zatečene krivnjom zarobljene, mora i reke su dubine obećavale i lile se rude, srebra i željeza za onaj novi dan koji treba doći. Razmileli se ljudi, mravi, suve, zemlje, željni i osvetnici gazili nove ceste, u pohode budućem jutru dolazili gladni i žedni, raspamećeni od strasti života, pili reke i zemlju užeklu, dok je uže na nekom pokislom drvetu uredno čekalo one koje ubi prejaka reč, prerano izgovorena. Došao je dan, a mišlje smo nikad neće doći. I reke preplavljuju korita. Vuiceno se na polja nepoznata krvave šinjele i zaređala odličja. Kaplari postaše generali i krepane ribe belih trbuha, plave galebove hrane. Evo nas sustižu proročišta. Hajke razjarenih pasa na krv dresiranih čupaju spretno vene i aorte. Ne ima više jutra koje obećava miran san. U dubini noći dolazi dan u kome prošlost kuca
na vrata našeg sna i zatiče nas nespravne, nespremne glave u pesak zakopane. Jao nama, Miljkoviću, koji nemamo mesto na ovom trgu. On čita sad ove moje ratne, jel? Evo, jedna jednostavna, po uzoru na Brehta. Beograd 91. Prvi ima 18, drugi ima 18, treći ima 18. Provjerili... Godina. Ajmo se govoriti nešto, znaš šta je? Nikola, molim te, Nikola. Nemojte se svađati, molim te, nemojte se svađati. Znaš šta je? Godina. Dobro. 18 godina. Dobro, nemojte se svađati. Ali vidiš, da ti kažem jednu stvar. Cijeli problem ove naše zemlje, znaš u čemu je? U nesuglasju. Uvijek glasovima koji probijaju normalnost. Razumiješ? Ja tebe ništa ne krivim, ti si popio, ja isto popio mnogo, ja sam sad malo pijan. Ali ja uvijek pijem tako da ne remetim stvari, znaš. Zato te molim da ne dobacuješ i reći ću ja otići, pa ti onda zabavljam. Neka on ide. Biće dobar, biće on dobar. Molim te nemoj da ide. Ja bih volio da ne ide. Jer on je malo više popio kao i ja. Samo da se dogovorimo, nemoj govoriti više, važi, pa ćemo poslije ti i ja popiti nešto. Hvala ti. Je dogovor? Hvala ti. Ok. Dakle, gdje sam stao? Aha, ponovit ću. Prvi ima 18 godina. Jesmo se pomirili? Hvala. Dodaši to. Drugi ima 18, treći ima 18. Provjerili automate, pričvrstili bombe, zapasali noževe, ogrnuli noć, kroz šumu, preko vrela, pa kroz bašte, u malu kuću na kraju sela. U kući 2 žene i dijete, 3 ratna druga, 3 njihove mete. Prvi je ubio staru ženu, drugi je ubio mladu ženu, a treći, koji je ovu priču ispričao na nekoj žurci, ne bez grča u glasu i ne bez sjete, treći je ubio dijete. Iako krenemo zajedno na juriš, u susret metku ili sudbini, tamo gdje se gine ili pobjednički kliče, ne pucaju leđa naredniče. Ne pucaju leđa naredniče. Ako bude Novograd, i osobito ako budemo na istoj strani, Partizan ili Domobran, spravni ginu za ideju ludu, nošeni usudom Bogom ili vragom, tamo gdje se gine ili pobjednički ključe, ne pucaj u leđa naredniče. Ne pucaj u leđa naredniče. Više mi nije potrebno vrijeme, treba mi sjećanje. Da, moram da kažem, neke pjesme sam tada pisao razgovarajući sa jednim pjesnikom kojeg sam posebno obožavao i dalje obožavam, Branko Miljkovića.
Više mi nije potrebno vrijeme, treba mi sjećanje. San i nepogoda, ognjica što se uz njeno čelo rasprskava. Miljkovići, pjesnici pišu zadnje stihove za svoj 27. rođendan. Meni je 43, 4 i 3 su slučajno 7, sumnjam. Dakle, nisam pjesnik od iskona, a ipak ponekad mi uspijeva, pa mi se i naranđa suncem čini. Dodjelujem ga tabanima, dobro je ovako naopako, svijet mi se brže vrti, još malo i naranđa će vulkan postati, sprženih tabana otpašću od sunca. Ozonski omotač je od ljeta tanji i u ovo tamno more pasti, da ribama tumačim nove smjerove kretanja. Evo jedne kratke. Leteći iznad Engleske, Francuske, Austrije, Švicarske, nazad, to je prema Sloveniji, u nervozne misli dolazi mi Arsenova pjesma Leteći iznad Švicarske. Jedan naročit stih, koji jebe prizor, koji jebe pjesmu Arsena. Kad ovako iz visine, pogled u koso, mislim od ozgo prema dolje, leti prema Sarajevu. Leteći iznad, analiziram tvoju zastrašujuće jednostavnu pjesmu. Jeftina avionska hrana zastaje u ustima, oblačno nebo ne skriva nemire. Više me nije ni strah od letenja, kad znam ovoga časa, tamo negdje iz kosa, umire čovjek kome smo nekada zajedno pjevali pjesmu. Ova je pjesma koju potpisujem zajedno sa mojim prijateljima Viktorom Ivančićem i pokojnim Čičom Senjanovićem. Zove se, zajedno smo je napisali tekst, a ja sam napisao muziku. Zove se Sretan prosvjetni radnik. Ja. Nema svoje, nema. Sve u svemu loše mi nije. Ujutro prodajem kavu i škiju. Gledam svoj narod kako se smije. I slavi vođu i partiju. Gledam svoj narod kako se smije. I slavi vođu i partiju. Poslije podne radim u školu. Predajem engleski i bijegu nauke. Sve se može kad radit se voli. Nikakav posao nije mi pao. Sve se može kad radit se voli. Nikakav posao nije mi pao. Čistim skale na sudu. Sestra mi govori da sam jadnik i kako da uvjeri tu svoju ludu da ja sam srećan prosvjetni radnik i kako da uvjeri tu svoju ludu da ja sam srećan prosvjetni radnik. Noću se uvlači u kreduše. Ona već spava blaženim snom, a sretan profa pjeva u meni i živi sa svojim toplim dnom. A sretan profa pjeva u meni i živim sa svojim toplim dnom.
Opasna kao šta Frljićeva predstava. Goran K. Goran K. Goran K. Od svih prispjelih u vojno-medicinsku mrtvačnicu Beograda bio je, kažu, najljepši lež dana. Skinuli su ga sa željezne kuke na kojoj je bio obješen zajedno sa njih 68 u hladnjači mesnog kombinata Vrbas, kojim su se nekada svakodnevno dovozila zaklana telad sa zlatiborskih padina. Kažu, poseban je bio taj plavi bešenjak, jedini imao otvorene oči između svih njih obješenih. Dovozili su ih i više, preko 100 u transportnim kamionima, ali krvljepljiva, teško razdvajati, noge i ruke uredno razvrstati. Ovako je bolje. 68 u hladnjačama, pa svaku svoju kuku ima, svoj broj žrtve rata i svoje ime i prezime zategnuto oko vrata. Moj poznanik Branko M., doktor, stručnjak za obdukcije, kaže, od svih prispjelih u vojno-medicinsku mrtvačicu Beograda bio je najljepši lež dana. Dugačke plave kose preko ramena mu padale, a oči mrtve žive, kao da su se nečem smiješile i nigde tragova krvi. Iz džepova su mu povadili intimne stvari, mali švicarski nož, mini buk sa 36 Šekspirovih soneta, ličnu kartu kojom se jasno potvrdilo da je 18 godina imao i bajaginu sliku s posvetom Goranu za sretan put. Obdukcijom se utvrdilo, kaže doktor Branko M., da Goran K. nijednog ustrela na tijelu nije imao. Kao da je zaspao. Infarktus, zapisali smo službeno, jer srce mu se u 36 komadića raspuklo. Bilo bi mi draže da su mogao zapisati pogođen direktno u srce hicem ustaškog snajpera, zbog rodbine i prijatelja, ali ja beš mu mater, etika, govori doktor i treću kleku izpija. A možda se Goran K. ubio, kažem ja. Kurac, od straha je skiknuo. Znam ih dobro ja, te iz Beograda, kaže doktor Branko M. i na banjicu odgasao. Shall I compare thee to some of thee? Though I'm more lovely and more temperate, kažem ja, u spomen jadnog Gorana K. na uglu kneza Mihajla. Jedan od mojih ekavskih. Nemoj. U istoj zbirci je odštampana ista pjesma koja se zove Jedan od mojih i ekavskih. Ali ću pročitati samo od ekavskih, ok? Pjesma je ista, samo jedna ekavskom, jedna ekavskom. Ali su slični oni kojima sam je posvetio. On stoji pred istorijom ko veliko nepoznato ništa, nemerljiv, nepojmljiv, pogleda uprtog tamo negde, svakako pored pesme, vreme se umiljava njegovim pokretima. On pomisli samo, a reč zakon postaje. Otkud mu to đavolata bora oko čela i grč oko tvrdih usta? On se pretvorio u svoje bronzano, s njime leže u krevet, njime se šeće opustelim ulicama i čeličnim pogledom iznad osvaja velike betonske trgove belih gradova. On dokazuje mađioničarsko čudo kako je Jadransko more u svoju plavu tintarnicu pretvorio. On je zauzeo sva mesta u izlozima, on se citira na akademijama, zbog njega se najbolji drug izdaje, za njega se gine po vrletima bosanskih planina i s njim su nas najlepše naše devojke prevarili. On će biti večitiji od večnosti. Njegove ćemo ime spominjati
u času tišine smrti. On će boleti ko zubarska igla, zauvek zabodena u belinu velične kosti. On me zagrlio rukama baš čelika, on je taj moj, naš veliki brat, kojeg iskašljavam jutrima po WC-ima hladnih evropskih aerodroma. Znaš, vi znate, sa dugo živio vani, 20 godina, Boga mi. Sad sam došao malo ovamo, ali opet ću otići. Šalim se, Milita, tema neću. Neću tako skoro. I pravo. Čudo je to kako tamo, znaš, u svijetu, koliko je naših mladih ljudi otišlo iz tih zemalja. I to je stvarno jedna tako neviđena, zajebana nepravda. I teško mi je bilo, valjda im je sad dobro, znaš, jedno vreme teško, onda se ipak snađi, ipak je taj svijet vani nekako organiziran, pa možeš, ako radiš, ako si uporan, zaradiš i nešto napraviš. Tako zapravo imali pravo, ali koliko smo mi doktora, tamo inženjera, poslali, naučnika, sve što smo odškolovali. I, kako da kažem, ovo je pjesma o jednoj takvoj mladi dovijek koju sam sreo. Pjesma o njoj, zove se Ida. Sporo je prešla preko starog mosta, izuma se bosa, da kamen sjela, kao da je nije tog dodira dosta, skamenitna drije, kao da se htjela. Onda je ponijela duga kolona, njenu sfingu, što oči krije. Još su je vidjeli kraj stadiona, više niko je nije. Ej, gdje li je sada Aida iz starog grada? Ej, gdje li je sada Aida iz starog grada? U malom gradu znao je svako, bila je grom, bila je pako. Kad onda prođe mahalom staro, zasjan nebo nad Mostarom. Bile su u gradu i druge sjajne, ali u nje bilo neke tajne. Niko u Mahali nije znao ko je Said Ašikuo. Gdje li je sada iz starog grada? Gdje li je sada iz starog grada? Jedan je vidio na sred Londona, na Oxford Streetu, bez kišobrana. Drugi je siguran, to je bila ona, u kišnoj luci Amsterdama. Neki se Dilber u život kleo, da ja idu
sreo, već je opet da je blizu. Prošla kraj njega, prošla kraj njega. Gdje li je sada iz starog grada? Gdje li je sada iz starog grada? Ma ti da bila isti boli uši, množe se vrci ko zore u kalendaru. Razdaljine strašne razdiru joj grudi s mirisom peline i suzom u beharu. A i da s nekom mučnom rijekom ostane daleko svijetu zemlje više. Nije više isto bez staroga mosta, a Neretva dalje koji život teče. Gdje li je sada iz starog grada? Gdje li je sada iz starog Aha. Evo, još malo, gotovi smo, čekaj. Ova se zove Zagreb 39. Zagreb 39. 68. stranica. Zagreb 39. 92. Bio sam u mome gradu, nakratko, da podignem putovnicu novu s hrvatskim grbom i uvezanu u plavo. Slikao sam se u koloru i sasvim pristojno izgledam za sve što mi se događa. Prolazim svojim ulicama i gledam u vrhove cipela, uredno odbrojavam korak. Kad dođem do 1000, krenem iz početka. Ako me neko imenom oslovi, sačekam da ponovi, pa se okrenem i sasvim ljudski izmenimo nekoliko riječi. Zatim opet požurim na nekoliko adresa gdje me čekaju stari prijatelji, čvrsto za sobom zatvorimo vrata, pijemo crno vino i šutimo. I samo šutimo. Ova pjesma se zove Već viđeno. A moram da kažem, zapravo, glupo je to reći, ali i to spada u nečiju poeziju. Na me su pucali, zaista, doslovce, u Beogradu, 27.5.1992. godine iz pištolja. A policija je napravila zapisnik. A u Zagrebu, septembra 1996. pozvan sam bio da snimam jedan film za Šveđane. Kratki igrani film. Došao sam u Jadran film gdje sam bio godinama radio.
kaskader je došao, koji mi se pretio godinama, da će me ubiti. Došao je s pištoljem u jedan kafe kojim se došao prije snimanja. Ovako glasi pjesma. Već viđeno. U stvari sve je ličilo na film. To kako sam stajao kraj šanka naručujući duplu sa šlagom, nekoliko nepoznatih ljudi, ili bolje nekoliko njih koji su se pretvarali da me ne poznaju, 4 vojnika Hrvatske garde i konobarica koja me oslovljava sa vi nakon toliko godina druženja. Mjesto Radni Zagreb, vrijeme stalo. U stvari sve je ličilo na film. Tišina koja je oštrim bridom rezala zrak, najavljujući važnu scenu koja treba da se odigra toga dana na periferiji grada, u magleno jutro koje je mrzlo ulazilo kroz orošena stakla malenog bifea, i on koji se u ovoj priči pojavljuje u epizodi koju nikako ne treba podcjenjivati. Mjesto Radni Zagreb, vrijeme stalo. Bio je blijed u licu dok mi je govorio da se zauvijek nosim iz ovog grada i nije li mi već poručio da ako ikada dođe i zašto ga dođavo tjeram na robiju. Još nešto mi je rekao, čega se sada više precizno ne sjećam, ali znam da je bilo poslije reći mogao prije nego što je za pištoljem posegnuo, koji je bio jedina rekvizita naručeno za snimanje toga dana. Mjesto Radnje Zagreb, vrijeme stalo. U stvari, mi smo tu scenu na filmu već odigrali. Ne sjećam se više kada nigdje. Ali znam da sam isto tako stajao kraj šanka i da je on bio statista sa zadatkom. Hoću da kažem, imao je smisla. To jest bio je jedan od boljih hrvatskih kaskadera. Mjesto Radnje Zagreb, vrijeme stalo. Ruke su mi trnule u ramenima dok sam okretao leđa i odmahnuvši nešto odgovorio kako to već priliči glavnoj ulozi na filmu. I ne treba da lažem da me nije bilo strah dok sam prelazio tih svojih najdužih 5 metara, odlazeći zauvijek iz tog kadra. Mjesto Radnje Zagreb, vrijeme stalo. U stvari ovo što pišem nema nikakve veze sa filmom, koga ću jednom sigurno snimiti ako se odreknem alkohola, sačuvam ljetu i poredam stvari iz mog života tako da liče na knjige Danila Kiša, slike Voje Stanića i na filmove Živojina Pavlovića u kojima sam tako uspješno pogibao. Evo jedna pjesma, meni možda i najdraža, koju sam nikada napisao mom ocu. Napisao sam je 82. godine i pobjedio na festivalu šansona u Zagrebu. Ali kasnije ta pjesma, kad su shvatili o čem se radi, nije objavljena na ovu zajedničku pobjedničku ploču. A vidjet ćete i zašto. Nesporazum je bio u pitanju. Moj otac danas ima, odnosno 13.6. će sad imati 101 godinu, ušao u 102. Živi u Beogradu. Otišao iz Vinkovaca isto na planinarenje. Moj otac partizan je, a danas novine čita i šuti o svem što smije, niti tuži, niti pita. Crvenu zastavu vješa ponekad o praznik samo i tiho uz uzdah šapne. I ja sam bio tamo. I kad moj sin ga moli da igraju se rata, moj otac Švaba bude, a sin partizan ko tata. A ja ga ponekad pitam za ime i cijenu slobode. Umorno odmahne ruku, zalijevati cvijeće ode.
po Savi, koliko tužnih misli u dobroj sjedoj glavi. A ja mu sobale vičem, koji ti je čavo, ak sin, mili sin, gledaj u rijeku pravu. A ja mu sobale vičem, zašto si život dao, ak sin, mili sin, gledaj niz rijeku pravu. Zelene tablice. Kada bi znali koliko sam opasan, nikad mi ih ne bi dali. U stanju sam da izazovem nemire, da ustalasam mase. Ne bavim se politikom, ali umijem nervirati one koji vladaju. Sad sam već odišao stav da pokrenem djevojke protiv vladajuće partije. No s mladićima umijem da činim čudesa. Oni vole način na koji prevrćem cigaretu u zubima i moj postojani alkoholizam. Naravno, kad bi to bilo moguće, odrekao bih se veoma lako od svog bivšeg života. Imena i prezimena naročito. Jer sam mnogo bolji kao niko i ništa. To je sad, kad sam niko i ništa. Htio sam zapravo reći da su zelene tablice, koje sam nedavno dobio u Ljubljani, moj veliki uspjeh. Njima sam napokon postao stranac u vlastitoj zemlji, gastarbajter, s dobrim izgledima da nešto zaradim i da prehranim svoju mnogobrojnu obitelj u razbijenoj Jugoslaviji. Da ova naša večer sad Željko ipak liči na literaturu malo, jel? Ima, ja to vidim, mog prijatelja koji je došao ovdje, evo ga, moj prijatelj, da kaže nešto tamo, kod badne napad, nemoj slučajno loše da govoriš mojim pjesmama, molim. Pa ni dobro. Nikica Petković. Ja zapravo ne vjerujem u tu podjelu da postoje pjesnici, glumci, glazbenici, kritičari, da ta umjetnost može biti tako stavljena u ladice. I uvijek postavljaju se ta pitanja, pa kako čovjek glumac pa krene pisati poeziju, šta mu fali, šta mu je nedostajalo. Ali ovo što radi, ja mislim da i kada ne piše poeziju, da on zapravo je jedna hodajuća poezija, jedna pozitiva. Mislim da u svijetu, imate tu onu razliku od Aristotela, ne, da povijest prikazuje svijet onakav kakav jeste, a umjetnost, odnosno fikcija, ga korigira, prikazujući ga onakvim kakav bi on trebao biti. Ja zapravo radi znam jako malo, jer koliko god on bio eksponiran, nećete mi vjerovati, on je jako samozatajan čovjek, on nikad ne priča o sebi. On stalno priča o nekim projektima, i ovo sam zamislio ovako, pa ćemo staviti Hamleta ovdje, pa dođe Ofelija, pa onda ja s gitarom, pa da bi onda uleti neko, ko bi to mogao biti, recimo neki električar, nemam pojma, ne? I čitavo vrijeme ima tu neku radeholiju, ti si zapravo radeholičar. Stalno... Rade alkoholičar. Ma ne. Čuj, recesija je štedine na slovima, ali što ćeš? Ja zaista, me isto tako pitaju otkud ovako blesava vremena ti snaga da svaki ponedjeljak u Novom listu pišeš kolumnu o poeziji. Nisu ovo vremena za poeziju.
ovo su ozbiljna vremena. Ali zamislite svijet bez toga, bez te jedne dimenzije ljepote koju zapravo Rade stalno sa sobom nosi, jer Rade i ja i mnogi vi sjećate se onog razdoblja kojeg pogrešno nazivamo komunizmom. To je bio socijalizam, to je bio prelazni period iz kapitalizma u komunizam. To je bio prelazni period, vi se sjećate, vi ste dosta aktivan danas, vi ste se pripremili. Ja volim kad ljudi, meni kad studente sudjeluje, to meni ništa vanja, vi ste, baš to, super. Tada je definicija umjetnosti bila da li se neko sjeća, ali ne vi, da li se neko sjeća. Bila je subjektivni odraz objektivne stvarnosti. To je to pizda. I onda umjetnost nije bila autonomna. Oprosti, mu se nase i poda se. To je mudozofija. Ima dobra muda. O čemu se zapravo radi? Naprosto umjetnost nije bila autonomna, nije zapravo izlazila iz sebe sama, ispunjavala sebe samo. I onda smo mi sanjali tu slobodu, tu demokraciju, pao je Berlinski zid, sad će umjetnost zaživjeti. I šta se dogodi? Na zapadu se dogodi Oprah Winfrey, a u Hrvatskoj Mirjana Krizmanić. I dođe čovjek i kaže, čujte, uginuo mi kanarinac. Ili mačku mi pregazila freza. A oni kažu, napiši pjesmu o tome, izbaci to iz sebe. I opet najebe umjetnost. Šta je književnost ikome ikad napravila da mora biti u službi nečeg što je izvan nje? Evo vam tu hodajuće poezije. Rade Šerbedžija, inače malo neurotičan tip. Nikad neću zaboraviti, s ovim ću završiti, dragi Rade. Hrvatsko vrijeme, 2 ujutro, zapravo hrvatsko vrijeme je trajni prezent, ali hrvatsko vrijeme 2 ujutro, kod tebe u LA-u koliko? Dolazi, 8 sati, 9, ne znam. Dolazi mi mail. Čuj, njemu super, meni 2 ujutro, ne znam. Kaže, treba mi jedna, radim CD, treba mi jedna, malo o egzilu, malo o ljubavi, malo onako, znaš što smo prošli i ti si bio vani, pa nikad nisam pisao ni jednu pjesmu da bi bilo glazbena, ja to ne znam. I kad radite nešto što ne znate, imate zapravo jedan prostor apsolutne slobode, nemate pojma što radite. I ja sam to napisao i smijete citirati šta si mi poslao ono jednu sa Bosiljkom? I sad dolazi jedan mail od Rade, ja mu pošaljem pjesmu do ujutro, on je ima. I dolazi mail, kaže, jebem ti sestru Bosiljku. Niti ja imam sestru, ni znam da Rade ima te sklonosti, on je slenko, što će mi posjetiti. I onda on kaže, tako reagiram kad god vidim nešto što mi se stvarno sviđa, napravio si sjajnu stvar. Znate koja konsekvenca je toga? On nikad tu pjesmu ne izvodi. Njemu se toliko sviđa da je želi zadržati samo za sebe. On je ne želi podijeliti ni sa tim. Pa evo ti, to ti sam mi napisao brzo. A znate zašto ne izvodim tu pjesmu na koncertima? Gospodine, vi ste naivni, Sobarica. Ne izvodim tu. Da, pusti, ne, pa to je tako lijepo. Ali stvarno rekao, a kako bi mi u svijetu država bili? Navikavajte se. Da vam kažem, ali meni je sve okej, stvarno okej. I čovjek pristojno sluša i tačno, ponekad kad se smije, malo su i sumnjivi ti stihovi, imaš pravo. Sve ja da pratim. Da vam kažem, ali ovo, Nikica kad mi poslao tu pjesmu, znači, stvarno je neviđena pjesma. A onda još Miroslav Tadić je uglazbio na nemoguć način i teško mi je izvesti, znaš. Ja nisam baš toliki muzičar. I onda sam je izveo i lijepo ispalo na albumu, ovo što se radi s Miroslavom Tadić, dobili smo i Porina za nju, Nikice, čestitam. Ali teško je izvoditi na scenu, tako da kažem. Par puta smo izveli. Stvarno divna pjesma. Ali ću sad izvesti za kraj jednu pjesmu koju uvijek izvodim na svojim koncertima. To je pjesma o mom prijatelju Kašinu iz Vinkovaca. Mi smo bili najbolji prijatelji. Zove se Do posljednjeg daha
kao što se zove i ona knjiga koju sam napisao, ne znam što su neki čitali, i ili se zove Moja filmska. Može, dečki? Da. Ajde. Bio je nekako sam nakriven, tako i hodao, tako i školu učio i baš se nekako mučio da dokaže kako ima i važnijih stvari na svijetu. Naprimjer, u pubertetu, kad svi smo rakiju u Vinkovcima pili, Kašin je gledao Belmondove filmove i u Slavonija hotelu u nekom starom očevom odjelu naručivao čašu bijelog mlijeka. Vucibatina neka htjela me tući, jer ja sam od uvijek bio kao neki poeta. A Kašin bi onako iz Zaleca pomeo dvojicu, trojicu, zatim poravnao Hrvatu i rekao najmirnijim glasom na svijetu šta je, da se usrao od straha u majku, 5 je do 8, odo ja da gledam do posljednjeg daha. Proljeće u našem gradu bilo je, kako se kaže, puno sperme. Znali smo kolektivno, znaš onako maljušni, brkati, zavaljeni u šanac ispred protine kuće, oko naš bunje i neko trulo pluće, a Kašin od samu Mangupskog odjedare odneku doleti iz mraka. I u par koraka stvori se nad nama, on i s njim prava dama, znali smo iz komšija. Ajde, kaže ona, baš da vidim ko će dalje. Dajem samo za pare, a njemu, onako, zbog nečeg u zraku, može taj svaku ako bi htio. A Kašin bi se samo nasmijao i rekao, ti kurveštino da mi ne diraš drugare, možete povali baraba svaka u majku u 5 je do 8, odo ja da gledam do posljednjeg daha. Ljeto Slavoniji u mozak zapeče, ne vidi se niš od prašine. Kaši me kaže, tako smo se zvali nas dva po nekom detektivu iz X romana. Pa nećeš valjda i ti ko ovi vodozemci da ladiš muda na Baltanu? Ajde sa mnom na staru ciglanu, da vadimo gliste iz piljevine. Sjedi tako, znaš, na rog biciklu i otpuhuje kolutove dime, ali za istinski neko ova druga raja, on ga povuče, Boga mi iz jaja, sjedim tako na štangu ispred njega, bos, u kratkim hlačicama, a on, sav obučen u crno i cipele crne na bosu nogu, vozio je polako, nek vidi kaže svako da smo drugari u majku mu, još nam samo Belmondo fali. Da vadimo skupa gliste na stapici glavi. Bila je u našem gradu i neka mala s pjegama. Mi smo kao bili u nekoj šemima, vraga šem, bili smo u duši, jednom zaljubljeni. A Kašimoj svake zime nove rukavice donese, Šerecki se nasmije, on to već zna i kaže ti mala da se čuvaš i da ne izlaziš to više na zimu, možda ćeš i Dared igrati na filmu. Odsad je, znaš, mnogo minulo ljeta i ja sam danas kao neki poeta, filmom se bavim i tako, ponekad ove pjesme pišem.
a majku nikako da zaboravim te moje Vinkovce i te moje blage ravnice, gdje smo Kašin i ja od jutra do mraka živjeli život do posljednjeg daha. A neki dan, znaš, stiglo mi pismo, kažu Kašina nema više. Poginuo je negdje u blizini Mirkovaca. Na kojoj strani bio? Kažu. Nije taj. Puške nosio. Nekog je klinca na biciklu vozio. Nekog bosonog dječaka, kad ga je metak pogodio sunce ti kalisano, kažu. Ko kaskader ovako je kroz zrak proletio i na onu prašnjavu Mirkovačku cestu pao. Zatim se polako pridigao i nešto onom dječaku na francuskom šapucao. Samo da nekako, evo ovako, naročito u ramenima poravnao, a zatim palcem desne ruke, ko Belmondo, preko donje usnice, evo ovako, prešao do posljednjeg daha. Mora mi do posljednjeg daha. Zaista zadnja bez bisa, molim vas, zaista zadnja vrlo kratka. To u vezi s umjetnošću uvijek bi trebalo nježno i jednostavno. Kad pišeš pjesmu ili kad prepoznaješ nečiju poeziju, kad stvaraš muziku ili kad tvoje uho odabire naročite tonove, kad si Van Gogh, ili kad slažeš boje ti na svojoj haljini, tako da besprijekorno odgovaraju košari punoj različitog voća na nekoj cvjetnoj livadi Provence, kao da si Van Gogh. Možda to nema veze s umjetnošću, na primjer, plava geometrija na slikama Giotto di Bondona ili prozirna unutrašnjost jedne male špilje ispod Triglava, iz koje izvire Soča, Bachova tužna fuga, u kojoj čelo promuklo pjeva glasom tvoga izgubljenog brata. Ili jedan naizgled običan dan, za koga već od jutra znaš da je poseban. Hoću da kažem, to u vezi s umjetnošću. Trebalo bi, vjerojatno, sasvim jednostavno, kucnuti o svoje stakleno ja i čekati da zazvuči.